umakhwapheni wayekwazi naye lokho ukuthi umakhwapheni ngamitha ke mina ingane ngangitshela ukuthi yalo munye umjida kanti yakhe akuyona yalo yamjida ingane yakhe manje uyakuphika lokho akayondla ingane ufuna ngilokho ngilandelana naye anginasikhathi sokulandelana naye mina njalo uma ngihlangana naye ngiba njalo ufuna ukulwa nami angimazi ufunani mina njalo akafuni ngisho nokondla ingane uzongitshela indlela engiyiyona ukuthi ngisho indlela engiyiyona hayibo umuzwe lo muntu oqala ngibeza ngolo imanga igazi ba akahloniphe ngicela size istop sakhe siqede kubena ungitshela ngendawo engiyiyona uthi angishintshe ngeke kubo umjida kanjani ngibethe ngitshela wena mina ukuthi angenzeni wena into abayenza ngakondla ingane yakho phela yona into ekuhlulayo nalikhande likhule lifane lakho sasiphongo sakho ondla sona ingane yakho uhlukane nami ukuthi ngiphila yiphi impilo masumbeka phi lo mfana wepholo ngiyatshela nje ukuthi wawazi kahle ukuthi yena straight wami lo ya wena umakhwapheni wami wawazi kahle ukuthi angitshelana ngangizothini imando umanye indlela enza ngathi uyalengisa hawo sengiyalengisa manje uwena nje wangenza ukuthi ngibe la ngikhona ukuba wayondla ingane ngangeze ngicabanga ukwenza lento engiyenzayo mhlawumbe ngabe ngiyintombazane ingane yabanga uma mfana yakho ingane ayifani nomfana wepholo ifana nawe indaba unogijimela umfana wepholo wena ufuna ukubalekela ukudla indaba wona waqala ngokuthi ingane yomfana wepholo na phela yena ngangihlala nawe ngizothini kwapha nami ngangilinde ukuthi ngizale ngize ngiyibone lengane ukuthi eyakho iyafana nawe ayifani nomfana wepholo ngenze njani ke mina ngihambise umfana wepholo kanjani yamuzwe lo muntu uqala ngangigqoka mina baba wawugqokaphi nanini sowugqoka futhi manje wena sizongitshela ukuthi nanini ugqoka nakhona mhlawumbe 3 times ungathi 3 times ungagqoki uyasho nawe uthi kulo 3 times yilo ngamitha kona lo 3 times hayi ikhona ngekwazi ba ngekwazi ngekhanda nje ngekhanda elikhulu baningi abantu abanamakhanda ngisho izenzo ezakho yonke into eyakho yangane izenzo kanjani ingane encane kanje na phela ingane uma ukuthi incane yakwazi ukutshengisa ilo wena le ngane wena ukuthi uphinga yakho ubalekela ukondla ingane uzothi ingane akuyona yakho nawe angithi umfana hamba usebenza ngeke ngenzeke lo nto mina ingane ngiyayondla ngifuna ukuthi nawe bakwakhe ayona awusebenza umfana ngithi yena ngithi ulengisile yena nawu uqhwane igqoke endlini yakho lengane ngoba ina 2 years ikhuliswa uba ubani oyibekela ikhona manje ngihlangana uhlangana beyakho balengane akuyindawo imali usisa ngithi uyachaza ukuthi umfowethu loya futhi ushwebile ngithi wena wangena kwe relationship kaSisi wazi ukuthi uzoba umakhwapheni ngokwazi ithathe phela responsibility yokuba umakhwapheni angithi manje sekumele uthathe responsibility hayi the time ungena kuSisi wamncenga ukuthi ucela ukuthi ucuphe ngamncenga baba neke wavuma naye ukuthi icala lami phela wavuma naye lo muntu wayethanda imake ngangeke ngivume ngaphakathi nobabili ngithi wangena uzazi ukuthi umakhwapheni naye wazi ukuthi une straight ngangikwazi lokho okay usisiki ingane ke usetholile ukuthi akusiyo eye straight futhi obvious icala lidla hayi ngeke bafa ukwazi akwazi ngeke phela usheshe ugcume ungakayiboni ingane hayi bafa ngifuna nokubona mina kanjani awufuni nokubona kanjani uzobona kanjani ukuthi yakho wena yazeni imani wepholo lo muntu ngihlangana imani senzeni kanje sicela ukuthi kwenziwe i-DNA test hayi ngathi yona ezosiza futhi manje uba uzokhipha imali yazo lezo zinto ngoba mina ngeke ngiyenze yona kanti wena ufuna ukwenzani empilweni yakho yini ofuna ukuyenza nje wena awufuna ukondla ingane awufuna ukukhokha DNA yini ke sizo ofuna ukuyenza wena yini esizo ofuna sifundise ndaba abangeke ngizwa abantu bakini phela mina kumele nonke amazwi hlezi ukugula naye lo muntu lo pheze ehle enyuka namapholo usuka amapholo ngepholo elilodwa sengihamba ngehle ngenyuka amapholo sengehlanga ngenyuka amapholo ilona lodwa wazi kahle ukuthi ilona lodwa wazi kahle ukuthi yena umuntu enginayo inkinga nansi-ke la inkinga nansi-ke inkinga iyona le qala kumele kutholakale inkinga noma abafazi babantu ufuna umuntu omlandelelana ngaba kukho nje ukuba umlandelanga wangincenga ngaba sikho la wena ngithi yabona umvuzo ukulandela abantu babantu azingayiqala inkinga cha uyabona umvuzo ukulandela abantu babantu ayingawubona mfema seniyamithisa mase niphika ingane nizenza labo bantu ngoba nibalekela ukondla
uzoyondla-ke le bhuti uyathanda uthandi uzoyondla ngeke ngizwe ngawe mina uzoyondla enza uma ngihlangana nawe uhlezi ungithuka ungibiza ngamagama noma ufuna ukungishaya ufuna ukungishayelani ngayona yakho ingane yini ufuna ukungishayelani usuke ungithukelani lalela sisi uthule imani yebo ngeke ngitshele wena ukuthi ngithule noma ngenzeni umlomo wami otherwise uba akekho umuntu lo wena buzokwenzani hayibo ngeke ngitshele wena baba ngathi ungikhohlwe ngeke ngitshele wena hayibo kanti nguwe lo muntu baba hayibo angizwe nawe mina yambo ubone elengisa manje lo muntu ubone sengashaya wena mangibona ngalengisa imani ke ngenza lento wahluleka ukwenza enganeni yakho ngize ngibe ngiphenduka indoda nje ingobani ngifuna ukunaka lengane yakho awukwazi ukuba ubaba enganeni yakho kumele ngilokho kulandele ukuthi uzokondla ingane yakho lokuthi angingona inganyama ngiyona inganyama uyakwazi ukuyoshuthela kodwa mase ngihambe ngiphika ingane angijwayela mina le ngane zoyonke umfana wepolo imani imani